FT Wave YouTube channel thir tu zong te ni thar ji bai vek ule tuna hian Burma indona nasataka omeka chuti mek lain Hamas le Israel te po indona nasatak omeka ni a chanchin thar sang mutura tam hle maya nimin lama te po chanchin thar mutur Burma lampang update te po mama ro chu pathiani ema YouTube channel han khoi che ta han up vak te hi kan shea han ti ve chu ka chak khome ma ro chu viewer te tam hun lai te nia Sunday te ma ro chu pathian ni hi chu chol thain ka sia voinia ron update don ani ti kha kheta ela ni min lama update te po kha ani mai o mange ole ma sain Burma lama han kal le phot mela sipai ho tu mang angin mi pui hruai tu achua zelen mai donem Burma Military Council sarkar hi tunlai hian kong eng kima harsatna atok meka eile bara anin todel lo awangin thilmana sang uchuak vek maya engkim man hi ato em toni tol chunga dan le thu pek ken ko chungchanga te zirnalama malakna konga te athuano pleya abik takin barmaram chunga politics boina chinfel konga sipai chakna manga tharum thoin ma alakna a nambil sipai le mipui sipai ten anbeilet meka asipai tamado chu muntina atlom jok ni in thile hliam tam tak ano mek boka athen antlan bova athen chu mipui sipai hena a hoin a battalion chopin an ral thuam te ne in pe me kani sipai CDM zoma mipui lamaron in pakai jinga hian officer lian tak thlengin anom to ani chanchin ngai nom lampang tak ni tokin chu rampona ni se ramdangte ensan animeka Burma Military Council sarkar hi pompui tu ram recognize anom lova atira lo thlop thin athenom ram China taknial poin asuk thlek tidang lamin a hoi her athak tan to a bo satan abel tak Russian ramla chu Ukraine ramnen buaina ama chona wangin Burmaram sipai sarkar chu ral thuam lama tran pui chu soilo tunma a Burmaram hena alo shalto aral thuam te chu aleile le tama jok ani lalna le thune ina du luat awanga alu chunga mailing a chek pal Burma sipai lal general minong hlain hi an milem pathian ma a thing thi in tong trai thin ma se milem pathian hian apui thei miau lo wangin amang ang top khok to a ati dan thin pa ngai angin anun kho chua theinan politics summit doi vai thil ron man atum le don ani hei hi mipui nan ram hruai tu an pomtan khe chi sang manga sualtin reng neya an pu wanga thiam lo chantira kumtam takzel atan tir mek political prisoner Uang Sang Suu Kyi hi chua zalen tira inrem siam pui hi ani ama ngei po hi ram hruai tu berdin ngatangin amoi naya ain nuk dok vel anga tuna an man mek sarkar interim government hi tidang lamin azia tidang lam tre pani RUL hi avun lip thin ma se azia adang lam don chuang lova RUL ani tho ani avuna lip ngun po le RUL phanchang to RUL PUTAR ani mai dona RUL reng an nun na zuwa lova vuaklum hi kanta na him berani democracy lam tluang zo mek tele revolutionary force zong ten hrui khat vuanin thatha lovin kantrang zelanga dictatorship hi azung chopa phoin I phorong u anin dona chumi khami hun chu ti kha aom lutuk lawani update ta hian ama ero chu mi pui sipai te hian man throi zel tila kan soi sul lawang e theito pan chu zel ani Israel Hamas in dona kai zuai taila hei hi nimin Sunday ni sompakwa update ani US National Security Council thupuang chuak tu Andrian Watson chuan Washington Post thu chua comment pe in Israel Hamas te inkara inka chol lailok na tur remti ton na alom lo thu soin ma anlak zel thu atarlang hemi ma hian opo chuan Israel Hamas te chu
miman te chu ani theina turin Gaza Strip a ninga chung in ka na ti top leilok na turin inrem na an siam hnai thu alo tar lang to ani. Jordan Foreign Minister Ayman al-Safadi chuan Indo na mga Hamas ho be na atop nuwa Arab ramten Gaza Strip an sipai te an tirlud lo tur thu asoi lang. Israel thupuang tu chuan tundar kar somni pali chung khan in ka na Israel sipai som pakhat te an thi thu tar langin Gaza Strip a in ka na nuwa Israel sipai thi somruk pahni anom thu ata lang bok ani. Israel marlam ram rinaya chen na mun chu asan te chu Indo na muna an chan mek thu channel 12 Hebrew chuan ata lang. Israel thupuang tu chuan voin jing lamatang khan Hezbollah ahoin rocket tele anti-armor shell te mangin Israel beina thanem tak an siam thu atalang. Hezbollah hoin beina tur an siam wangin Israel marlam ram ri hnaya tangin mipui sing sari te chuan an chen na hmuna tangin anin son chuak to ani. Hezbollah te hian Haifa be thengin mipui sang tam tak te chu himlo le ral tri takin an siam mek bokani. Tin Israel marlam ram ri bora hian ni tin akha to ka in beina athleng reng ta bokani. Yemen Armed Force te chuan Gaza mipui te thlop na ti lan turin Israel long zong te chu bitumin an vai ma vek tur thu atalang. Israel bungra phurlong galaxy leader chu Red Sea hothi hoin long te manga bein an man nuwa hodeda lama an ruai. US President Joe Biden chuan Gaza atangin Palestine mipui te chu inson chuak turan norlui lo tur tia soin West Bank le Gaza Strip te chu Palestine thu nei nein arel bol tur ani ti in asoi lang bok. Tin Biden chuan ramdang te chu nakin hnuwa ngel nget taka Gaza tundin le na tur kong dap turin acha bok. President Biden chuan Middle East sa buaina chinfel na turin kong khat chau omin True State for True People ani ti in Israel le Palestine te baka United States le thural puiram te chuan malak na an nei ngai ti in malak ngal atul thu asoi lang bok. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Palestine thu nei tu te in Gaza an thunun thei lo tur thu soin Israel in Indo na dan le kalphung milin ma alak thu asoi rolin IDF te chu khovel sipai ning khong reber pol an ni thu asoi lang bok. PM Netanyahu chuan Gaza a tuial theile chomdol na zonga puina te an lu tir thu soin hei hi shia len lo na turati ni in Israel in a kai ve thei an hlau wanga ni thu a soi lang bok. Netanyahu chuan a thil tum masak ber chu Hamas te ti chiat veka ne na chan ni in apani na chu Hamas ho miman te hruai kir le ani ti in a soi lang. Tin Netanyahu chuan Indo na top nuwa po IDF te chuan malak na nei chun zom zel turin zalen na zau tak an neyang ti in a soi bok. Israel thupuang tu Daniel Hagari chuan IDF ten Al-Sifa complexa lei nuai kong verte boi puina an la nei zel thu le an thil mu chuate an lo la pho chua zel tur thu ata lang. Tin Hagari chuan Hamas ho mi man zani somruk pathum chung te hena hriat tin an pek to thu media te hena hri bok. IDF army thupuang tu chuan Gaza be nuwa Israel sipai le officer zathum som sari pariat te an thi to thu atalang. Nimin khan IDF te chuan Gaza Strip mun sang an na takin bom an thak chun zom zel. Voin khan Kaladia kem Jerusalem IDF sipai le Palestine dawlet tu polte inkara inka na nasataka thleng. Syria US military Al-Tanf base chu Iraq Islamic resistant hawin drone pakhat mga bein an bituman kafu. Syria a Deir ez-Zor marchak lama US military base a beina wanga puak thom lian tak te hriat an nile ta. US military Harir base Kurdistan chu bom mga be anile bok ani. Kaka Israel le Hamas te chanchin thar ania naktuk lama te po update omzel tura ngaila tin Myanmar ram te po omzel tura ngaila thange ka channel min lo subscribe pa min lo share min lo view min lo like sak le turin in khonga ina kadil le boke.